Početak nove školske godine sa sobom donosi i novi izdašak za roditelje koji krajem 8. meseca u godini izdvajaju jedan deo novca kako bi obezbedili deci potreban školski pribor. Osim uobičajenih stvari kao što su ranac, pernica i udžbenici za polazak u školu, potrebne su i neke druge sitnice koje predstavljaju dodatni trošak. Milana Radunović iz knjižare Anima kaže da je za kupovinu osnovne školske opreme potrebno izdvojiti od 10 do 15 hiljada, a kada su u kući dvoje ili više đaka, ta brojka se znatno poveća. Kada je u pitanju ranac, roditelji se najčešće odlučuju za onaj sa anatomskim dnom. Cena takvog ranca se kreće od 3200 do 4500 dinara. Nešto su skuplji rančevi sa točkićima. Sveske se kreće od 75 dinara do 400 dinara u zavisnosti od kvaliteta koričenja i broja listova. Kod nas postoji mogućnost kupovina pernice koja je puna i košta 1100 dinara. U njoj dođe 12 drvenih bojica, 3 grafitne olovke, 12 flomastera, rezač, gumica, raspored časova, tablica množenja. To je ono osnovno što sadrži svaka pernica i čini mi se da je negde to najpovoljnija varijanta kada je u pitanju školski pribor za kupovinu. Sve u jednom, bukvalno, a ne ponaosob. Jedna od najbitnijih stavki za svaki 1. septembar su obezbeđeni udžbenici. S obzirom na to da je kupovina istih jedan od najvećih troškova, u gotovo svim knjižarama postoji mogućnost kupovine sa odloženim plaćanjem. Mi smo imali upis udžbenika na rate, uvek krećemo od marta do juna, dotle i radimo upis. Nama knjige su već stigle i većina je podeljena našim đacima. Tako da cene se kreću od 8.000 pa do 20.000, u zavisnosti od broja knjiga i eto razred. Za prvi je tipa oko 9-10.000, a za starije do 20. Milana Radunović iz knjižare Anima kaže da je kod njih osim udžbenika moguća kupovina na nekoliko mesečnih rata i ostalih potrepština za školu. Ona dodaje da svako od kupaca često ima mogućnost da ostvari i neki dodatni popust. Svesni situacije, naša knjižara nudi mogućnost plaćanja na rate, počevši od udžbenika, a naše kupce uvek motivišemo i nekim poklon vaučerima kada je u pitanju popust za školski pribor ili ranac za kupovinu kod nas. Nije verovatno lako roditeljima da izađu sa svim tim na kraj, ali eto, trudimo se kao knjižara da pomognemo kupcima, upravo eto zbog malo prepomenutih rata i vaučera, bar na taj način. Cena školskog pribora se u odnosu na prošlu godinu nije previše promenila, poručuje Radunovićeva. Ona dodaje da će se i narednih godina truditi da ostvaruju popuste i pogodnosti za roditelje i đake kada je u pitanju Back to School program.